Sameton serang sami sane wangi yang titiang ring dijeje ragane magenah. Rahajeng kacunduk malih ring program Suluh Galang Kangin Druweni. Inggih pinake rasa angayu bagia pisuaket manah titiangi ring rahinani mangkin side titiang nyarengin semeton sami malih miragi yang sabde saking ide sang aji sani suci. Dumogi kewentenan semeton sami setate kertera harje miwah nenten kirang punapi sangkaning asung kertawara nugraha ide sang aji ring jagati puniki. Sedurung irage miragi yang sabdan idani ngiring mangkin irage sarang sami nyuk serahang manah ngesorang rage tur ngaturang pengastawa ring ajang ide. Inggih sang aji sani jumeneng ring suarga titiang nunas mangde ide roh suci rauh nyunarin manah titiangi sami. Mangde sabde sani jagi kawacen tur kabau sang ring rahinani mangkin side dados tambe miwah suluh ring margin urip titiangi. Mertanin je titiang antuk kawijaksanaan mangde titiang sami side ngresepang tur ngelaksanai yang sabdan idani puniki antuk manah sani las carye. Inggih sang aji sani pinih baktinin titiang ngaturan pengastawa puniki wantah ring sajeroning parap ide sang putra Yesus Kristus. Amin. Sabde ide sang aji sani jagi kabau sang ring rahinane mangkin keambil saking cakepan Mazmur ulung dasesie pausan kalih sani mawuwus kadipuniki. Titiang mabaos asih tresnan palungguh aji kakukuhan selami-laminipun ring suarga palungguh aji nan cebang kasujatian palungguh ajine. Sani kaping kalih saking Markus 16 pausan 2 dase sani mabaos kadipuniki. Raris paresisian idane mamargi tur ngawartaang sabda puniki ring sajeroning jagat. Ide sang aji nyarengin mekarye tur nyujatiang sabda puniki antuk cihne-cihne sani rauh nyarengin. Inggih samaton sami sani luyang titiang. Sabdan ide sang aji ring rahinane mangkin nicen pinuntun pabuat irage indik manah sani las carye ngaturang urip ring ayun ide sang aji. Sering pisan irage ring jagate puniki ngerereh kasenengan ring anggesari ring rage. Nanging ide sang putra Yesus Kristus mabaos mangde irage side ngesorang rage ngesorang manah. Sekadi sane kabaosang ring cakepan suci Matius 16 pausan 24. Yening wenten sani melet nyarengin ide patut nulak rage tur negen salib idane. Napi ke irage sampun las carye ngaturang manah miwah pikayunan irage samiring ide. Amin samaton sareng sami puniki nenten jedangan santukan irage patut nelebang puniki ring sajeroning manah mangde priside ngresepang napi sani dados pakarsan idane. Menawi wenten sani metaken ring sajeroning manah napi sani ngawinang irage patut las karye ngaturang urip iragane ring ajeng ide. Inggih santukan urip irage puniki wantah paican ide sang aji sani kalintang mabuat. Yening irage setate nyinggihang rage tur nenten nyak ngiringang sabde idani. Irage jagi katilar antuk margi sane patut. Ide sang putra Yesus Kristus sampun ngicen contoh sane pinih agung. Ring dije ide las karye ngaturang anggesari reidani ring kayu salib. Mangde irage kemertanin urip sane langgeng. Sapuniki taler irage patut pisan setate ngaturang puji pengayu bagie miwah urip irage puniki wantah pabuat ide sang aji. Ngiring mangkin irage cingakin malih napi kering sajeroning keluarga ring genah mekarye irage sampun side nglaksana yang manah sani las karye puniki. Ngaturang urip ring ide sang aji mapi teges irage nyadie ngiringang napi sani dados sabde idani ya diastun puniki mewah pisan. Amin samaton saring sami. Rikale irage polih pikobet sani abot irage nenten patut sedih sani kalintang. Nanging irage patut ngastawe tur nyuk serahang rage ring ide sang aji. Ide tan mari jagi nuntun jiwatman irage mangde side molihang galang kangin sani sejati. Dados nih ngiring irage sareng sami metaki-taki mangde urip irage puniki setate mabuat ring ide. Sampunang irage dados jatme sane sombong
Nanging dados jejat mesane laskarye tur uning sorang raga ring ayun ide sang aji. Sabdan idane puniki pinah ke suluh ring sejeroning manah iraga. Mangde nenten keni gegodani saking ijaat. Inggi sameton sami, dumugi saking sabda puniki iraga prasida sayan sumeken ngaturang jiwatman miwah anggesari re iraga dados aturan sani suci ring ide sang aji, sani malinggi ring suarga loke. Amin sameton sareng sami. Ngiring mangkin iraga nunggalang pikayunan ring sajaroning pengastawa. Inggih sang aji sane maha asih, titiang ngastawa yang sameton titiange sami sane miragi yang siaran puniki. Mangde ide roh suci rahu nambanin sameton titiangi sane sedeng sungkan, ngicen peliangan ring sameton sane sedeng sedih, tur nicen merte ring sameton sane kirang pabuat ring ekonomi miwah kuluarga. Titiang taler ngastawa mangde pare manggale ring jagat Bali setate polih kertenugraha. Mangde jagat Bali puniki setate aman, damai, tur sejahtera. Ngiring mangkin lanturang antuk pengastawa sang aji. Ajin titiang sane ring suarga. Para pemerintahan palungguh aji mangde keadegang. Pekarsen palungguh aji mangde jemo margi iri-kiring bercepade sakadi ring suarga. Ring rahinane mangkin icen je titiang pangan kinum sategepipun. Ampurayang je iwang titiangi sakadi titiang ngaksamayang anaki sane sampun maiwang ring titiang. Malihe sampunang titiang kebakte ring genah gegudani nanging bebas sang je titiang saking ijahat. Santukan palungguh aji sane nuweneng pemerintahan, kakuasaan, miwah kaluwihane langgeng salami-laminipun. Amin. Ngiring nunas berkat. Dumogi asung kertewarenugraha saking ide sang aji. Miwah asih tresnan ide sang putra Yesus Kristus. Sapuni ketaler pasawitran ide roh suci. Ngamertanin tur nyarengin semeton sami. Saking mangkin rauh kawekasan. Amin. Suksma pisan titiang aturang ring semeton sami sane sampun nyarengin program suluh galang kangin ring rahinane mangkin. Dumugi sabde ide sang aji sane sampun kepiragiang side dados berkat miwah kemertanin ring urip semetone sareng sami. Dumugi iraga persida kecunduk malih benjang semang. Shalom. Semeton pemiarsa channel Suluh Galang Kangin. Yening semeton ngerasayang pican ide sang aji, malarapan antuk sabda saneka wedar ring channel puniki, rarisang bagiang ring semeton lianan. Dumogi ipun taler pulih amerte, tur ngerasayang kasukertan saking ide. Suksma.